Kuva tariki ya mbere Ukuboza, sosiyete nyarwanda y'ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda atangije ingendo zijya ku kirwa cya Zanzibar. Ni ikirwa gikungahaye ku ishoramari ndetse n'ubukerarugendo. Mugenzi wacu Adams Kwizera afatanyije na Patrick Nkuranga baduteguriye icyegeranyo kuri iki kirwa cya Zanzibar. Uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe ujya kuri iki kirwa cya Zanzibar bigusaba isaha imwe n'iminota 45 ngo ugezeyo. Zanzibar ni ikirwa kigize Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania, kibitse amateka yihariye muri Afurika, kikarangwa n'inkombe ziberaho imyidagaduro, aho usanga ba mukerarugendo baturuka hirya no hino ku isi. Uyitembereye atahana urwibutso rw'inzu zubatswe n'Abarabu zihamaze ibinyejana by'imyaka zidakorwaho. Mu miterere ni ikirwa kiri ku buso bwa kilometero kari 2462, gituwe n'abaturage basaga 1,800,000, gusa abagisura ku mwaka bo bangana na 1,000,000 n'igice. Iyo utangiye gusatira Zanzibar ugenda ubona ubwato bwinshi mu mazi n'umubare munini wa mukerarugendo baza bahagana. Zanzibar ikorerwaho ubucuruzi butandukanye burimo ibikomoka ku mpu, imyenda ndetse n'ubukorikori. Urwego rw'ubukerarugendo kuri iki kirwa nabwo ruteye imbere, nk'uko umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Rwanda Ernest Mushi avuga ko ibi ari bimwe abanyarwanda ndetse n'abatuye kuri iki kirwa cya Zanzibar bazungukira ku ngendo zayo zatangijwe kuri iki kirwa. Ku rundi ruhande ndetse runakomeye cyane nuko abakiriya bacu bagomba kwishimira serivisi tubaha n'ibyerekezo tubajyanamo. Hari ikintu bivuze rero twagura amarembo, hari icyo bivuze ugaragaza ko company cyangwa tugaragaza ko company imirakura iratera imbere. Ikindi ni ukwereka muri agace turimo ka Afrika y'Uburasirazuba yuko Rwanda irimo gukora uruhare rwayo kugira ngo ihuze ibihugu kandi mu buryo bworoheye abatugana ndetse badakoze ingendo nyinshi cyangwa se ngo bamare igihe kinini cyane mu nzira. Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania Patrick Nyamvumba avuga ko kwagura ingendo zo mu kirere biri mu bizamura imikoranire mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Mu by'ukuri hari abanyarwanda benshi bava i Kigali cyangwa n'abandi bantu b'abakerarugendo bifuza gukoresha ibintu dufite bitandukanye nka Zanzibar n'u Rwanda. So iyo saketi rero iraborohereza, ariko icyo bivuze rero nuko nk'ibihugu byombi biri mu nyungu zacu korohereza iyo migendanire, ariko na companies nka Rwandair zikagira icyo zibyungukiramo. So birorohereza rero abashaka kukuza hano, yaba mu bintu by'ishoramari cyangwa by'ubukerarugendo bisanzwe guhindura imibereho kimwe, ariko n'abava hano bajya iwacu. Rwanda Kigali Zanzibar izajya ikora ingendo 4 mu cyumweru, ni ukuvuga kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru, hifashishijwe indege ya Rwanda Boeing B737. Kigali Zanzibar ni icyerekezo gishya kije cyongera ku bindi byerekezo bibiri Rwanda yari isanzwe ijyamo mu gihugu cya Tanzania, ari byo Arusha ndetse na Dar es Salaam. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda, Zanzibar.